Coffee with Tom bu meeting tabiraba khwai pungna putaram na okseri ngasi Coffee with Tom da lengsin biraba misak asi atai kana sunate UK gi Derby Hospital da hozik practice tawdon lebiraba senior eye surgeon Dr. Samurailatpam Krishnananda Sharma ni. Welcome to the show, Doctor. Thank you very much. I feel profoundly privileged to be present in this special platform, first ever satellite TV channel, Times of Manipur. Yeah, the pleasure is all ours. And ahanbada hangjaningi si akhoi Coffee with Tom hariba show adagi Times of Manipur hariba hojiki satellite channel asi the first ever private satellite channel in the state ni. Sig matang se kari phawi. Sigumba innovative idea hadi sumnagi local koi public ta cater tawa channels na tawa international national levels ta standard awagi maintain taroga sigumba channel me am lakpa si yamna nungai jaba aduga inspiration amasu oigadaba mathang atai kayam su tarpo osanu aduga si tarpo simak su ai yamna thagachaninga ba thabak amani khanjai. Thank you very much. Aduga ahanbada makhatana laksaningi si akhoi doctor gi family gi matang adagidi sumaina UK da hozik practice tawdon lebiri adubu Manipur gi mai oibiri bani sarna aduna hozik kamaina mayamna khangningli sarna kamaina doctor na kamain tawdona hilam sida sangkhibano family da kari struggle sing lekhi adagidi schooling kada da tawbiraki habna singba sigi matang da kitang hai hajage ko yamna humble background ni isam jamba family ai ta sena ai gi ahanba school hajaragadi koi paung ekpam tomba teragi balwadi school le haujarapani. Okay. Adi muthangna balbja mandir na palace compound tamjare class 10 bak tamjare adagi 11 12 cc has sickness school da tamkrai dem college da tamjarami adagi koi medical entrance auraga MBBS Gandhi Medical College haidana Bhopal da tamjare tunu matungda post graduation ophthalmology GR Medical College Gwalior da okay tamjare madulor matungda koi international way hajabutare ko UK gi direction humda koi friends ma'am colleagues ma'am sum taroga tasena grooming gi natraga guidance ki pot si yaur tab ko kya oida ID koi by chance ki mohunda okay som yauram ba peka tharoba dei khalak ko dei sum poi ki ba kot ki ba sum leba si matang si koi further discussion su tausi ko masida guidance kidang pibi ragadi sena masi khoi lei ba ngang myam khoi haurak ba myam su khitang arai ba mongda khoi life ke dilemmas myam confusion myam su improve tawni kale khoi kadu tawre ko khoi gi series dagi plap haidana professional and linguistic assessment board gawi khoi gi UK gi licensing exam si thare matungda khoi gi license to practice ai tare ko khoi India gi qualification sing si convert ta wi mong ni tor matungda ai gi first assignment or khoi gi activity si Moorfields Eye Hospital haidana London na leiba hospital si de harakhi okay masi tasena one of the best in the world harga khangne ko Moorfields Eye Hospital have the internationally renowned oigni like for hagadra on the standard set tawgi matang sum taw hajiki si matang se doctor da amal laksane se ngasagi guidance ki matang ama pon biriba sigi matang se khogi mayama aspirant mayam leri Manipur da su yam promising oiba yam kana khona jaba adubu guidance wat padagi kamai tawduino khangjadaba Manipur da thai mayam se tha ba coaching adum chatpa sida chakadamni this is the most popular coaching center sida si hisala matung da moina habdo mock test ni khangde amani khangde tawribase adum trend amada dum follow tor lei aduga international level da kamaina yogni natragana akhoi gi certification ga darkar oidu jala natragana akhoi ne India da tharaga India gi degree MBBS sina mapan da certificate without any certification adum yadori bra haibna singba sigum bagi confusion mayama adagi even mapan da tamaga na India dum lake haragana certification darkar oiribra oidabra sigum bagi matang si matang hajage India gi si India tam hoi India gi khoi gi register ba college na tamagadi
कोई सी लाइसेंस टू प्रैक्टिस कोई ले सी MBBS और कांदा मा प्रैक्टिस तब यार है तो वो होजिक कोई सीट सी कोना दबनी ना पाना तम यूक्रेन तम यावरी चाइना तम यावरी नेपाल तम यावरी मोगी सीगा कोई सीगा लाइसेंस टू प्रैक्टिस खेना बनी ना सिर्फ कन्वर्जन होना सर्टिफिकेशन एग्जाम क्वालिफिकेशन एग्जाम वो कन्वर्ट तो उन्हें अदु सिमिलरली कोई इंडिया दगी कोई ना MBBS डिग्री फंग बकामु सी UK सके ना तरका अमेरिका सके है ताकि मोगी सु इक्वली हाइदी लाइव डॉक्टर से कॉम्पिटेंट ओय दे है बगी लाइसेंसिंग एग्जाम की वन US कोई अमेरिका में US MLE है दना लाइरा सोमना कन UK दना प्लैप है दना लाइरा I see द आइना फोकस तौनिंग इसे दसे ना क्वालिटी ऑफ अ डॉक्टर कोई की स्पेशली को मणिपुरी डॉक्टर साइड तारे को कोई क्वालिटीज जाम लाइव yes इंटरनेशनल हम्बल बैग आई गसा जरी दो बालवादी स्कूल लगी होरकपा बाल विद्या मंदिर बाल विद्यालय की होरकपा सी हाई सेकेंडरी होरकपा सी ओजरगसु कोई इनहेरेंट ओइबा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमदि लइबा आईदी सपोज कोई चले सहीदम असिदी मी क्रे हेंग्रे हाई तारगरे कोई तुम यादव की पोस्ट सिगी पॉसिबल लइबा तुम दगे मसेदा पाबा खोरपा ओइ लेवल मानर को होनकपा अखोई द कितंग एडेड एडवांटेज अम लइसिना अखोई के ड्राइव से आईदी तुम निंगे को वारे को लाइक से पावर वारे कांसिदा आई दी वाव यादी आई युम दले होरिबा आई की चिनाउ सिंग आई की रिलेटिव सिंग आई की फ्रेंड्स सिंग वा होरि को हैवी पोट से सीना अमु इंस्पिरेशनल ओरगा यान पानई चांग दगी कोई खितंग हैन पाबा गमगी ड्राइव ओले असिन सिदने को याम फॉर्चुनेट ओय हाइस अमरोम दम याम नाइने मणिपुर ओसी एस कोई मणिपुर दन मांगे हैन हाइने बल्ले अदु तसेंगवदी it's a blessing in disguise. It's a blessing in disguise, I think. We have the opportunity to change the lives of thousands of people. More than that, in fact. Other days ago, anybody hire, can I help you or may I help you? I have to go. No, thank you. I have enough. I did saba thakpa sepa magi basic necessity low in the line of and help the results. No, thank you. I see. Here, I kitang macham health over the life changing over activities me am tor pogi possible aduna masi koina positive angle lom dei ngati manipur po me am se line kaino toro noi opportunity impira tharak pani hara hack bi mong dai khanje yaun faza wakaloni have the manipur do jig sarkar na di mapan da UK di federal government adegi haiba moigi government tuna haija batai moi government tuna moi basic necessity lairiba pot mayam si akoi ge narak elak padani khangde or sara hen ba yaroi haibagi akoi ge kakna ba haidi ama pura 100% hai tare ne or near about 100% let's say adum protect tawraga thambirabane ba akoi ge manipur da natragna india da di akoi ge scheme mayam ma lairi scheme mayam si akoi ge laina khangdabadagi awareness leitabadagi hanjinna leiba mafam singdadi adugi awareness leite TV leite khabar phangdaba mafam mayam yarum ba yai aduna moina di khangdraba pot tu di kamaina logani hai poram lai adugi area sida help tawgi value se yamna wange hai bi doctor ge se yamna nungai aduga doctor gi maikai da ge su akhoi gi manipur gi sakhatna ba adagi manipur gi akhoi gi sakhat khong kano lamjel sida hena yanghan lakani hai ba gi asa thamjari aduga ngasagi कनोगी मतंग सिदा कल्चर की मतंग सिदा और फैसिलिटी की मतंग दा मपान गा खुगी इंडिया गा और मणिपुर गा खेनारिब से करी एरिया दा इंप्रूवमेंट दरकार होयने खन मेन सी द सेगना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हैव पोसिदनी हैबदी थबक म तौरे थबक म तौ कान सिदा मसिगी ट्रेल से खुदमैना आई 2004 दगी आइना यंग पेशेंट मैम से ट्रेस लोइन तौ या I see. I kari tauhiba, I give mistakes. Adagi I kya hana fana tauhiba, khot kiba. Si me amse lo trace away hoje paud. Aduna record keeping ki pot ko. Aduna si record keeping pasan taurab ni na. Masri sida pura trail am lai re bani na course correction ki ko. Se lan ki ba khot kiba na targa si phawi ko. Aduna afha aduna koi laurani. The mistakes me am doing correct or and a sigi accountability post like but in
improvement की पोस्ट याम लाइबा honesty से मैं याम फजन ले आई नहीं तब कांदा आई खंग दे है काय ना लेते professor है renowned professors में international renowned professors में हमसे पुल कांदा कोई वारी साना में सिदा tropical conditions वो ना याम थेंद्रे वाला का हर एक दिस I don't have a clue please help aduna patient ki oina di am beneficial hoiba adi patient is the best possible treatment se I suppose khang re I collector hangani adagi mana khang re my colleague da hangi adun taruga updated informations specific fields gi tana bagi post me am like adi kaina da bi post me lai professional rivalry ka have post ka ya laina da ba friendly ba suppose am gross of a mistake am tawre ko adi se thok ta ba pot na te ba se dum thok na pot ni suppose brains tawra surgery soi bam lai re handle ta was am ba handle ta ro kan ni suppose ai na tawra soi re patient ki issues le re ni ai ga patient ga direct interact with the problem le ne ha ga de ai colleague on to take over ta ni patient se ai ga yani ngai face to face ta honda ni man handle ta ni lai na similarly atopa me gi soi ku da su ai professional ta chama da ana sigi similar adagi punctuality se ai hoji powder nurse am the thing udri top priority pung ma pan ge ta 8:55 ta la ka ni manga loi manga exactly chakin aduna somda sigi work culture gi pot adagi sawbagi posima yamanda ba yamna tolerance ki possible lai kindness ka hai ba khoi Indian philosophy da le me ba pot me am se project si with the meat charak ta bagi adagi pot chei thaning bagi adagi exercise ha meditation gi yoga gi kari gi som selak ba adu kindness si hai da roi bi kindness khudam wena ai gi aina suti chap kan se da khoi yum da hori ba moro na pak pi ko tharani Hawaiian ton de kari dagi se toning ko nung ko marana ko pi loi thabi ne ba the market ta sigi pose visa la kamai to jan sigi pose ai gi thana ba khoi gi barbara ko ai gi thang ne ba se will gi barbara ko okay original english ni moi ni sing jaram loi ne ba just imagine or na pak du hing na ba moi ni sing sai bi ni adum moi su dum sa ba za la doctor kamai ate moi si ta se na tribes khoi Chinese tribes ko ko na ku pi di sai ko na pak pi di hoi moi si na khoi gi special oi gre adai nu si di ai gi da hori mo na pak pi si khoi gi am nu si ja ba anti Saroj Nalini haina khoi gi paung aram sam no gi masan pi na piram hojik lai ki dre ko mana piram no no pak pi ne Sigi Marina Park is saying success in the na. See Manipuri oina laiba, UK the laiba, even the key outside Germany laiba. Women and they charge a pig, come with us holy. Aduna Quaking Nushina very much attachments. Marina Park said, me don't treat her the same. And the portrait have a post so either I'm going to increase the honor is a kind of the Hangama Hock no honor with that. Adagi en pot thari bu ko se hwan ton thare ingmalam ni na ko masi di heng di frost la ani hai de tum ba ya da ba yaw ni se si si ni ko an hawala heng na hawala ga aduna masi ki life ki values adagi sida se life po si ai gi wakanda manipur da lai ba myam si manipur si da mi di da yaw de yaw ro hen khalli thajai ada hojik concept lai sina aina pamjabana constructive patriotism manipur nu seraga di constructive thau tausi ada wa lam ni ne destructive patriotism have a concept is a crap khudam wena aina ban kore ko ban kau kan sida khoi kangu sin tau de se bus ani mai thado crap Manipur da su yamna toina thokhi ba rama mathang da ban kau kangu sin khang do jai moina ban kau kan da bus ani mai thagi khoi bari thadok se hadoi ni competitive spirit le competitive ti le ba negative le ga masi destructive lo sakhe bas but channelize tawra matung da ni panjai si
constructive lomda engkhatpagi habidi quality se leitaba nate lei habibani aduga leiriba quality sing akoigi leiriba values sing akoigi human values sing leiriba mayam si constructive obe mongda right channel amaga loinana madu chakhatpagi maikai romda pumina si habigi mane adu matang sida akoigi wari atai su mayam sakhigani marak sida marak thana break masam khathang luxury yamna thuna halakani. Parents and Principal Meet 2019. Welcome to all for the Parents and Principal Meet 2019 organized by Quantum University, Roorkee, Uttarakhand. In association with HR Group Career Info Solution, New Chekon on 5th January 2019 at Career Info Solution, New Chekon. For further information, please do contact Career Info Solution 700 5787 546. Admission open. Little House Preschool, Singjamai, Sograkpam Laikai. Admission open for 2019-2020 session. Facilities available. Day boarding, real-life activity-based teaching. Student-teacher ratio for pre-nursery 6:1. Nursery to class 1 24:1. For more information, please contact 8787773218. Manipur da ihan hanba oina healthcare products singi fangfam diagnosed instruments healthcare system. Office Khoyathong Nagamapal Road Imphal 795001. Branch Office Lalambung Makhong Rims Road near Syndicate Bank Imphal 795001. Complete range star surgical instruments, hospital equipments, OT lights and tables, autoclaves, rehabilitation aids, hospital consumables, healthcare products, diagnostic reagents, hearing aids, blood glucometer, digital BP monitor, air mattress, nebulizer na chingba singi oina New Year gi 20 to 25% discount pizari terms and conditions apply. Hena kupamarol gi damak contact tobirau 0385205692 amadi 7085776993. Ekhoigi email diagnoinst@gmail.com. Khudong chaba si manghan biganu Diagnosed Instruments Healthcare System. DS Enterprises Kaisampung na Sinzaba Winter Festival. Kwakatel Tidim Ground da Anoba Jahigi Haraw Nungay Marakta Pangthok Lagani. Pukning Sigsinangay Oiraba International Stall Sing Indigenous Food Item Handloom and Handicraft Angang Sing na Kalak Charaba Tongan ba Item Sing VIP Store Asna Sing ba kaya asna Festival asigi top ba Saktam Oiri Lengsing View Sarup View DS Enterprises Kaisampungi Winter Festival Wakatal Tidim Ground December 13 tagi Break ki matung taram oksari adumna ingbirabasi Coffee with Tomni ngasigi akhoi guest Lengshinbiri Dr. Samurailatpam Krishnananda Sharma Senior Eye Surgeon in UK. Makha sa thaboina hojek akhoi wari mayam su sakhre akhoi culture gi difference laiba adagi moigi human values ki matang ba yam sakhre ado hojik makha tana laksaning se akhoi Manipur da su akhoi hospitals laitaba nate afau hospitals lairibni some other rims lady Jenims lady adagi atai private mayam lady basida akoina expert mayam su lady leina specialist mayam lady basigi marak sida akoina mapanda akoigi Manipur gi miyam mapanda chatlaga lying ning bagi tangai fadaba haibidi lying bagi akoigi chatnabi ama lai basi si kari dagi no ana doctor gi wakhanda kari fa akoigi system the perception ama lay perception lay di Manipur gi doctor si sidagi umpar doctor heli ka have perception sun lay the same body Manipur doctor sing see anybody compared to anybody in the world with clinical skills hai tare ko sir kanam to ita banate hoi khulai gi kari gi pot khana bagi pot lay ko financial khara kadwat bagi khoi support wat bagi aduda akhoi gi systems it is ko kudamoina ada aigi patients sing
ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤቭ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦ 3 weeksꯀꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯤꯔꯁꯨ 3 weeks ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ 4 weeks ꯑꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯎꯖꯕꯗꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ antibiotic suppose antibiotic low khure salure hidam pire antibiotic nong sar ni sar ni phatre adai tok thoni adai di masi doctor si man pire hidak se phatte dona atop doctor am salan manong pirani adai gi madu sar ni huni sar ni phagre di phagre phatre gi atop doctor am satri ada sigi post stage da khoi gi clarity ama khoi gi siga patient doctor relations ki clarity ama habadi aina high positive clear on sakhiba patient asu hangba ana ada agi system like this every instruction pe matungda have you got any questions for me like dana adagi leaflets like the booklets like clarification conditions matangda information ko pe maximum information pe gani consultation during consultations go pira matungda moina any issues leiba hairamani ma tormani ko adagi hotline haijab tare ko any problems leiba se number am pigini torkani ko so mai tor matungda patient doctor relationships jamna koi gi good faith leina bai forum leiba akhoi sida leisi clinical skills lo yare ko ada sigi clarity ama explanation gi adagi patient and doctor hangbagi na doctor explanation gi for man se sida issues kar laibagi aina bujai hojik mapa da satpagi issue ma laiba sisu se is a loin layer ma tani se is a heart ki angi even kidney transplant ki loin jenims khang de rims khang de se is loin layer ma tani ado khoi perception da asagi thabak sa horure hor matung da numinini humni ngarani se phatre de phala ma to satpagi pot se si issue su khar lai but the improvement see la I hospital sing cells again injury private hospitals doing injury the standard the adam international standard ki mong lai rabani quality of khoi doctor size rakdi ada sigi khoi information from the sharing the patient question hangna bagi opportunity bagi bagi si possible so khoi kitang improve taba ka lai khanjai aduga mapan lai doctors su na ta sai yeng di manipuri doctors ma am yawrim mapan hai bu ani polo da kari da se lai ma am yawrim ne are even nurse to or so nurse ka di ne nurse ka di manipuri doctors all over the country top highest rank ta mo si lai bane manipuri nurses magi skill adagi di magi quality care adagi usagi practical skills sing se sena koi kamu si am haigal le yes no doubt haigal le adi injection ka paring khang even cannula hapsan mani khang de ko surgical skills am haigal ni khoi da khitang improve tawba aina pamja ba si communication skills yes you interact over gi adagi wari sana da phajana khoi gi main ta na wari sa ba gi si posima masima ai kano ta ni khang ada object improvement object hajari ba jenims tagi kano saliba adagi rims tagi saliba si masi improvement la ani already aduga administrative system da masigi improve tawna bagi ada tawrisi ko chei khudingi khoi lone basic training leiraga so chei khudinga dum madu update tawna masi yariba yadraba have again mandatory training taw kudamana basic life support immediate life support hospital life support kan leiri ko yes CPR kan tawi do akhoi ai kui nas taw abase akhoi sam update tawda yade yeah the health insurance ki matang da adagi di akhoi gi rental equipment mapan di am popular is rental equipment sing akhoina manipur di sungle leitreba rai na khanjai adu mapan da khoi rental equipment CPAP adagi di even IV pole dagi horaga nebulizer each and everything oxygen dagi ne everything rent the loraga amu khandokhiba yabagi mong da leiba facility me amma ali health insurance ki adagi di US daga tawriba Medicare Medicaid leiba cover to 100% ga cover tawriba sarkar gi federal government ki side dagi ana UK da sum samana leirangani na UK gi di da sena health insurance ki thadona role kaya laite id health is free for all okay
absolutely free never. Is a private private key facility see the same minimal. Because private surgeries that we call the minimal have the private doctors are going to do everything is free or panina. I think waiting times the thing see yamna low I think with durations I'm pick boy. Aduna private ka koigi NHS ka to can later. Aduna yamna standard SEMS koigi throughout the country. Standard maintain the report on labor. See matang the ne koin kitang kenaba swaga kenarak pan hajar kadi. Highest koigi standard oiba hospital amaga lowest standard amaga India da natraga Manipur da lesi yam kenaba. UK na America yung ragadi highest to gan lowest to kena is yam kitang katane. Aduna yam na pesa ba yam na poor oiba and highway potu. Adugi possible labani na masama sana care logje bagi possible laser awareness fazan laire laire bani direct koigi communication ki possible laire moi the game issue laite moi the makan adum haram gani one any problem laiba moi hangkani adagi mo reluctance ki port ki koi lairi bo se doctor amni harga doctor patient relationship da koi se da kitang gap am lairi se sis wal laita bina adagi history is loina mo on record so laire adagi ma lo access tar kani ma research tar gala kani ma ki conditions ka ino da koi su fazana inform or later ga di mar marta mo patient in khang ba yaw ne koi di oh laidana se ma ga khang se ti laidan aduna deal ta wadan nungai koi trust ta ngam koi hidam pi gi se da koi kham da si ma fazana ma su sara ga lakani masi fazana adu gi possible lai second the discipline ze yam fazana lai ba the discipline work culture si matang dang asai khoi gi Manipur di mapan di khoi gi high class low class haibagi adum bagi adagi rich poor haibagi difference to thoina laite haibi bani adu Manipur di hujik adugi states to dagi di khar lapna lairi na khanjai aduna Manipur di khoi gi khar hanjana laiba adagi primary health care mapung phana bho phangriba adagi hujik pudi yamna laire hujik pudi sarkar na so anu nobo mayam pa khale thabak adagi di anu ba mafam primary health center laitaba sing doctor lairamdaba sing hujik laire ado haji adugi stage ta akhoi gi huji lamjen je chengkhalai bani huji se chengkhalai liba stage asida akhoi gi ngasai gi human value gi manang khasa proper channel haiba ngasai doctor pan da adugi matang da kari tawba huji kari tangai fadan kari tawba da kar oi haiba ma tang mot thambi taseng badi idea opportunity na ngai sai jagi bedo akhoi si taseng na crossroads ta lei to masi pokhara ko dane yam so world ga jeng ngong na doni khod le potential si aroi bi ne I examples में हम जन में हमारे colleagues इंग दे हाई करने कोई observe यम कन तो इब कांगू से Japanese कांगू से ने आई college Japanese colleagues में हमसे I see मोने observe तो रखो से अनुक से जाने मोने से चुमना normally को यम quiet इब कांगू ने वा क्या ngangन Japanese things quiet इब कोई क्या माने को कोई से वा ngangन दे मैं हम तो इब से इस तरह मोने से कोई की मैं sake से थक रहा हूँ sake से Japanese यूज़ नहीं को enhance adagi to open or ani okay adagi open or ha ka do si no si kari gi no ne india ga dominate taw de se kai gi no ha ka do ne style ko ai se ko no your quality si ati ai su je ko yaw yaw de ne kari no an ha kan se da no lon mo chak thong bai no lon mo sai je koi adagi lena art culture ki possible se yawi sana ba man loi hai right anybody go ada masidi yawi quality se man explain taro ko do ni ko sak thong ne yawi se kari no one by one sak thong ne yawi si ingredient me am si ki perfect coordination ko alu kyam thak pa nang mayam se atai vegetables kyam thak pa adagi nga kyam thak pa si combination si ora perfect way daga jadu perfectionist over no that and same yaw perfectionist over the man observe toroga ler mai ler mi ne timing se ko ko hari bo kong kan thai hari gong kong kan thai thum kram kan thai hing kram kan thai kai bo si timing ne ba timing rang so bu jai jai to ni mane si observation le ko sak thong mai si ma music se creativity ne again music se so imagination gi abstract world ma de constructor ko porama sida so
discipline dharkar lei akhoi manipur macha sing da lei quality ahan bagi du da perfectionist oiba lei gre ko adagi perfect timing ge lei gre ko the ingredients ma punjan bagi kam hong ta na si punjal level lei gre ko music se lai si creativity po lei ko again discipline hai badi nang music se su music na kam tauba isai na kam sakpa sigi form la ka do ni ko adik music is abstract amani na abstract volume de construct ko do ni am le ram da lagi creativity po ni ko adagi sports se ana is sports si controlled aggression yam faze ada si qualities is not a role or ga yaw no ina kamai tau dana ne khaidri no hai ko saki gi effect ni ko effect pudi ada akhoi de pan ba as haina pan ba yaw ado ina so observe taw tar kan se da khoi de tok thorok se da perfectionist process mi khwai jar mak ta hare ko moi su na to chai atu se ne da het ko dong ala ngasi hapsang ga dong ala sa do ne ba amoi ga su akhoi ga dum chinjak se dum khara dum atu se hawai jar ni moi gi hawai jar ni ko ada akhoi gi se pija kan da khoi kitang henjalan ba adagi ko mainland kano gi khoi gi india gi parts da hara ga su pakora ga se moi to pakora da khoi ke dong ta henjala ba de si de kai no ma pija kan da ko ada extra form de option da gi mathel mak ta hara go mathel mak se da masik decoration gi kari gi kara gi kano mi yaw por mi yaw ri bane se da aduna masi myam se khoi na masi khoi na si potential yaw ba gi sign ni ada potential yaw ba khoi na madu ki potential of justice to na ga de criminal na ai mar mu ta ha ba somebody who doesn't do justice to his potential, he is a criminal. Aduna no sawan po ga yaw ne se sa like ka isagi thodang du tawdana lere society da afaba thaba ama torokada ba chakhat pa porakada ba miyok misak aduna potential do khangda badagi society da kana ba phangdri adune do pokhai ka da ba kamu ne ko se pokhai ka da kangu ni pokhai han biu aduga samaj da kana han biu habni marak than na break masam tang lobjari yamna thuna halakani. First All Manipur Men's Open Imoinu Lamsang Lamjel 2019 under the guidance of Athletic Association of Manipur, organized by Irat Thogaluf Itholuf, will be held on 18 January 2019 at SWC Hairangoitong, Imphal West. First, second, third prizes will be ₹20,000, 15,000 and 10,000 with trophy and certificates. Consolation prizes from 4 to 10 position will be 1,000 each with certificate and gift. Last date of form submission 10 January 2019. Form available. Three Brothers Cafe, Head Office, Itholop, Hairangoitong, Kaitel. Head Office, Athletic Association Manipur, Polo Ground Maning. Kumar Variety Store, opposite Singjamai Supermarket. KD and Sons Enterprises, Andro Parking. Daf, Kaisampat Junction. Anicare Veterinary Clinic, Khonang Anikarak. AR Mobile Soft, Lilong Bazaar, and Pangambum Dukan, P. Chetun, Congo Bazaar. The first 300 players who submitted registration form will be selected for the Lamjel. Bunga, besolamaga masalamaga da piu. Ne, Kanglipagi spices industry ki production lobby ron. Iram dong ki posu ere, pojan ju out re, chang sokre. Adoi ne, ki SI na hogi ba sei try panji da pusoi ba production. Yang razan ginger powder, chili powder, turmeric powder, cinnamon powder, mithi jira powder, amadi hairi bo. Loinana sa masal amadi machalla powwa. Mayang mamanadaba packaging system so oraba Manipur da yanan boina spices industry da ISO 9001 2008 amadi ISO 9001 2015 phangmada natana trademark su registration toraba KSI gi product tam sizinabiu sina khwai de hena pharena boni na pire inni ima KSI gi product sidi yam phabane Matal gi sasenaba product sing de gi cheksin biu
Kanglaipak Spices Industry na puthokpa machal gi atopa manaba manufacturing unit amata leizade. KSI na puthokpa machal gi asengba products sing asibu khangnabagidama packaging da KSI logo Kanglaipak Spices Industry yaubara haina check tobiu. Amasung packaging da ISO 9001-2008 or ISO 9001 or 2015 asi yaubara haina check tobiu. Lalamung Makong Takhilamam Lekai Rims Road Factory Thangweban Sinam Lekai haina thari basi nataba atopa amata machal gi asengba product natte sasinaba amasung malhan basingdagi checksin biu. Hena kupamarol khangnaba lengsin birau machal Kanglaipak Spices Industry Lalamung Makong Takhilamam Lekai Rims Road Factory Thangweban Sinam Lekai near Lamphel Lampak natraga logon tobiu www.machalspices.com or Facebook/machalspices natraga email tobirau info@machalspices.com. Break ki matungda mukhana taram oksari coffee with Tom ngasi lengsinberi Dr. Samurailatpam Krishnananda Sharma senior surgeon ni adagi matam sang hojik UK gi Derby Hospital da hojik lebiribane ado akoina ngasai wari mayam su saba lekre ado akoina sajaning ba amana koi Manipur gi system gi matang da si yamna maru eba topic ne na khanje Manipur gi system haibadi Manipuri singi nature da leiba culture na upbringing na situation na leiba akhoi character nature am khak leijari akhoi top state sigi oiba adagi mapan da thokra kandana amuk something akhoi atopa system am da changra kandana amuk another color am oiba color say everything is good color ngatani ada negative oiba am tanate adugo Manipur da leiring aidana amuk Manipur gi system manung sidana amuk certain akhoi rule khara isana semgat sabani khangde naturally adum adapt torokni khangde adum bam follow torokpadona adi paktak na haitare natural khatang generalize tawraga khana baya ba system am khak nature am khak koi Manipuri sing je chen bra haina khanje si matang je kari haibani ai for example un pijage ko ai UK chatring ada gari thaudana khotna ko car thaudana khotna sijal lermni ada hek chatpaga we gari thauda basi yam phakta hai kan da employment ki karigi se issue hakadoi na hek chatpaga tawsi khoi gi training khoi driving school gi driving lessons lore theory be kha thadoi ni ko gari thawagi adagi akhoi gi India da gi akhoi gi driving license akhoi pai ga sala ga so adam ka pai tawda ba ya sahi ma thawai ya international driving license tawga du risky hoiba moi gi system du da adapt tawom darkar le I see ada hojiki se theory thare ko ane practical sa ma fail hoye okay sei phanam thoram ni ko adu kai gino ene har kan sa mirror yeng da bai ni man pi le me mirror si koi thaudring da left mirror right mirror central mirror adu ada si to ga thau bi ne ba okay ada kiti ani so do pass thawre ada kam sa thige da rules kam strictly follow tawge se sei tra direct subo ga ngang sing driving license lower ne okay government subsidize ar ga tawdo ni ko training lower matung na ma theory tha ni practical tha driving test ka je kan de serious lo ge the driving test fail hoy badane suicide to yor really you get ani tha hum na mari tha mara tha are koi Manipur da class 10 pe kha pass kan te significant hoy ge se logic se culture do sumna kharni na khoi je parking to wa khang de am khang de se to kan se da khoi gi parking bay gi khoi gi ango line ching ba to kitang thing ba ga se haina da ba okay adagi su lai ya adu thing ba na ko adi fine la ko do ne ba to sa lang taro ga halak ko yum da la gam do ni taro ga nang se to gi 75 pounds fine le re 150 pounds fine le re la ko do ni ko thidre da so hengal ko do ni value asum suri thidre na de jel sang do ni mana koi sidal gi koi low ya ba ke no ha bu rules same ko rule same matung da rule se follow to win ba me am le re follow to der ga di masi gi sab sa ba punishment am pi si phajana lei bani na system si follow to ga phajana rule se maintain to ngam me aduna koi sidai sum ujabada afab sing si su reward to the for amal lei afab sing su reward to ba fatab sing ju afab sing su reward to the ba ko afab reward to e ba to isi anybody afab sing we han to ni reward to ni fatab sin ne ko se is da punish to te afab reward to tre
fatar punish tawdre and sigi yan vicious over complicated matter am lai ada tawsi afabasing si anybody tawba magi afabase mi edum kanagun observe tawlangani adu magi matungina madu ki chapsaba reward fangani that's beautiful ada fatabase si su chapsaba magi punishment fangni ada ani si director basina koi mismatch ma lak padagi fatabage accumulation lak pa afabare sum handara pa haidi afaba thaw tarwa ingon kaim kana de have form lay ga di budu incentive director ba right ana afabase ngau batara pa program lay ba ana decision making process da administration kang de sumo yaw kana da have program lak pa lay ba adubu haziki awareness education ki policy it's a very powerful thing sin improve torok pa si suntam tanone improve torok kini aduna khoi the potential yaujab ne kitang open up torok da yamna chawba khoi gi sigi effect ma lakani seismic effect ha se effect ma lakani aduna manipur gi di aina uzari si future is so bright for manipur am telling bright ni this is one of the reasons why I believe that Manipur will be one of the most successful states in India, not only in India, in Asia. Tom says one of the factors. Says the command of course, it's going to be. How yes. The innovations are even go. See, see, and appreciate the opponent. Yamna fazay. Aduga, howziki nga say traffic rule gi matang na kitang pan give doctor na. Ngarang nahan magta da ay isama kugi traffic se. Adukimatik sile, adukimatik sin base kugi traffic police sile, traffic police sile. Ada howziki asigi se. Minutong se yamna pi yam asaw thong na te pikpani na akhoi nakan animakta gi gari amam lak matamda lane single lane hai jabata single lane sida gari se yamna traffic chin manumita de traffic chin bana trana peak hour da di akhoi gi amazu lan na honarakpa mai animakta gi lan na honarakpa sida line se somna kan desu line am thajala ba maigai animakta gi line amam tang thajala agadi idai line ya ba pot masdai sida akhoi gi traffic police ni yam kanna hona ja ba haidi mana line amada thana yam kanna hona je kanam ta bi de aina uzabda kanam ta bi khide mazu amazu hana chani gi rush tawsala kan di unnecessary the block tawre passage se ada adugi gyan ta da ama leibra haina su khali adubu akogi doctor nozik thambi ba hojiki appreciation gi matang do asigi system se as a ba akogi uk da aina nunga nusi jari si han laser report sing se maintain tar thambi forum le khodam na newton gi magi birthplace se Isaac Newton gi birthplace si hojik su le ko dektang chalo le I see ada magi mayum si gi approach ki road sing se approach ki lambi sing se kola sa de okay hana le number kan hodam thamdoin okay adagi horami ba apple trees ko khangde magi original hana lejerin ba protector thamba akhoi sigi system says da madu namu using kathalani the concrete building sarani adagi zorga hekta tawai possible lai simui da akhoi na ham khalam da moi sideba concrete jungle oram gani sidi pura no oram gani khalam simui green belt kain lai yum suka saya da अब you can green is atane asang wan atane every 100 yards every 200 yards park am leram gani park se leram do si chul angang sana ba yaba adagi loi tarum gani abaduna healthy living gi potsima hajan lei approach tauna bi do la hela gadi po mi se hek thokpa da park am le gadi no saning mi po am leidana park to maintain tauni ko napi phajana kakani adagi ngang swing thamgani do maintenance phajana leiba ana khoi sida tawdoi si hek pa amu buda community room sadane ba community room sagraga di ngang sana hojik se ai sumeng ni practical problem leire sana na bai jaga se leitre ngang se video game sana dana mobile phone wi ade se sana leidoni aduna outdoor games ki adagi sigi kono sima khoi da improve tawa mu darkar le ai sa se yam ngan na mobile pai ba heire haraga koi gi yam chawthuk sabagi program alak salak bo onan taina barom da madusu darka budi oiraga su koi hena darkar oiba natural oiba koina koi gi health ka mai lena ba park sing ama leiba ma'am si sisu maru oi haibi bani adu ngasagi akoi gi wari su yamna leiri asigi matang se tawutabu hujiki doctor na haibi khibda hujiki protect tawraga thamba haibama apan bikhi yamna fasi ale hana leijari mi pot tu su protect taw mathau tai haibama
concrete ngata oiraga fajagadaba nate aduga haksang farakadaba nate habibani adu ngasagi conclusion da loisaningda aina panjaningi di doctor gi yamna fajana habikhiba khogi appreciation adagi edifying tawba at the same time ade kaigumba rule thugairaga define tawba afaba thok tawragana appreciate tawbiu haibani madu tawragadi yamna chakhatpa mai pakpa khongjen yang khatpa oirakani ena habibani hoji yam kanna su honari manipur da mai paklakli chakhatlakli adubu फनेम वाटली है ना खंजे अदो कन्ना तान खलाई माई पाक कने जो खली डॉक्टर की साइड तक सुयाम कन्ना कनु लाकने ने खरे अरोय बता हुजी लाक्सने जो कि इंटरनेशनल फोरम मणिपुरी प्रोग्रेसिव फोरम की प्रेसिडेंट सु ओबिरी डॉक्टर ना अदेगी हाना की एक्स चेयरमैन यूरोपियन मणिपुरी एसोसिएशन की ओबिरी ओबिरमी अदो सिगी फोरम सिंग सिना हुजी की मोय की रोल से हुजी मणिपुर की सोसाइटी साखनबनी खंगदे नत्रगना diaspora mapan da lei sing sigi welfare gi damak kari kari thak pai khali ha akhoi gi activities ta se da akhoi na leisure ba akhoi gi culture ade akhoi gi inherent oi ba qualities me am si hon da idea madu maintain da wa improve da wa European Member Association ta research da se na akhoi punsan ba main oina aduga akhoi gi ngang me am yaung na re ko children in Manipuri system, Manipuri culture, and the Manipuri folklores. European Manipur Association, international, Fungawari competition ke kaya amat jaga bani. International level da. At Fungawari da tawrakpa se da English ta iba metron da iba, adagi madu da painting competitions ko ta honda international level da koi. Aduna angang sing se da sagi koi gi thai ne ko iba koi gi pai pugi like the history, folklores, we have attachment like never gi. Kanoma concept some sagat seven. So policy, we had pun mukudi gang sing jagoi, kogi manipuri gi, over later, but jagoi singi. And the gate is high. Gang sing see, couldn't win a kang de go guy, had botanigi say. I say gang sing saktan kota, nickle tamoy guys is saktan kotana. Later, I am interested. Message that. Attachment of work na bagi koi na concept sagat sa bani yang hai na ko out of the way chalaga koi na activity am tawa na ta vida si simple loi ba atuga practical soi ba da se na matam china ba ngak ni da sam ba koi gi sai gi haja gi ba ni constructive patriotism gi concept ni en sangat sagat pa gi pot se angang sing se da sidi am phai ne ada gi phunga wari mak ta hai ma dur gi lo bo ya ba pa ro ma ya ma sali da even ai di ko ai koi gi hospital ke teaching in charge of junior doctors and others. Fungawari ka se example or ga moi tai. Ai badi Fungawari ka se based of salaga ko. Ai surgery tak pa dagi ma gi concept tak pa. Ada moi na su do appreciate to ngani na kala yang. Expert gi lak pa Cambridge gi lak pa yaw nga ma ko. Da ha ma da Fungawari se lir ni adu link dak lang to san. Sidi na kai lawo ya le. Yam nungai jani da hojik khoi na plan to dei si ultimately khoi culture si when protect our head we have to be powerful. Aina company के CEO वहीं लेगा निगों जागो सुरी थादो का कमाएंगे मोइल तो निगों जागो सुरी थादो पिरो हाँ इमोइलू मिसुरी थादो पिरो वही तेरे करी इमोइलू से करी नो निगों जागो से करी नो वही तेरे करी अब importance की भी quite the lowest level ला को decision making process है वो दबको अरे aina division of labor ki respect of the one acha david ko practical speaking one aina ha quite lowest level da lai raga decision making process ya raga di aina ningon chago kan khangalu ni moi da aduna ultimately koi lagto si koi larik pa bada kar lai yes hona bada kar lai yes ai gi competitors me an pung mari pa raga de pung ma pa gi ha bi concept lai ga da right somna kan mi lai kan pa la koi se ban taw lai ya adu ta ga di koi sum sothar kan and constructive patriotism se koi ko highlight to si ada koi yaw potential si the system nar ga di koi criminal on si ki so ya di and masi me am se hona si yam phai adu ga ase na koi di manipur dungti gi manipur ga ta ne koi adal le ga su manipur ga ta ne koi khalis ai badi kamai to zakran si ge ka su koi si oi di ta ba na ti hai ba posim su koi na ngang sing da so ni ba and I school sing se so mo ta chal ga ngang sing interact ta ba gi kan ta wi ana hojik improvement phazan le ada yang kan focus ta ning si communication skills koi public speech ki pot si ma theory da marks yang phang ba
viva oral da handar koi post laiba ai na tabe simple kanoni ana sigi si school gi curriculum na kai da caption na bagi aida so I some suggest tau zabani me am da su ko ana any manipuri si any pamjari si any manipuri thok hiba ai ma di horu noi ma di anything tawa heram gani ko chopstick pa heram gani ma dum he chopstick pisal chopstick pa rakani ha dagi travel manage kham gani street tak pa heram gani tai pon pa heram gani ising na lang dau nga phara ka khalakani mai da lang chlu nga da lor tholakani sigi posi masi sem ya pon ai ne su masi hajar manate right you know the other level music I am a humble background am samna hor ko mi ngata adu international level simple living high thinking international level lo moi compete ta badam ngam mi so da Harvard ta lai ba mayam ha Oxford lab cameras lai mayam do gon compete ta hener actri ni do kedan grooming ta wi dana kedan guidance ta wi dana ta ro ga di moi kam yo ni adu masi policy si ana khoi yam chok thok chani nga yo pot mayam o yauri khoi da kesu ning han na ba gi lai ba kesu da ka lai te adana khoi funsal la matung dane kadang masi ge khoi positive points mi sa highlight torga torok pada manipur na ne mayam si ekta do ne tau da gi machak sweli right so me construct khoi ge decision making body du da yaw ngam na ba kan na hona mathau tari habi si oi ra ga di khoi manipur ga da du chai re da importance to ai khoi na pinning ba importance to khoi na pi ba yare habi ne adago hojiki international Manipur Progressive Forum gi president so biri apanda hojiki leina khoi gi Manipur gi culture ga yamna nakna yam attached oina attached to ga leiba leina ba khona ba adagi mapanda leibani na yamna sum miss tawba oimani na khani adaga isai nongmai adagi music ki matang da su khoi yokhatna ba khona ba hana gi folklore sing tawbiri na haibi ada yamna nungai mapanda leiraga sumaina khoi gi Manipur gi culture yokhat pidana adagi Manipur gi khanna Manipur kamai chakhot hangani haibagi mayam sida akoi gi thabak thorom kaya ma paikhaning bagi wakhalon phongdok piribe si yamna nungai aduga music ki matang da ngasai gi khangna khanghau deko haibagi akoi gi yamna nakna mati ai adu da bai gi favorite am saksa gai na do taw among hongom na bagi sei ma lei ko mati ngang jaram ge yeah ngai ram ge ai na nang bu mapuk lango lamada mapuk lango lamada lairang oi na shat lamu khoi mu hoi na ngang lagi thaj oi na ngalamu nangal de nongin oi jage ngai ram ge ai na nang bu mapuk lango lamada. Beautiful. Thank you so much, Doctor, for coming to the show. And with this light moment, I would like to sign off. And you were watching Coffee with Tom.